салам достор. Бүгүн Золотой мосттобуз. Алмазбек атын 6 жаш туулган күнүнө куттуктайбыз. Өмүрү узун болсун, ден соолугу үчүн болсун. Ата энеси күйүмдүү, бактылуу жигиттерден болсун. Kızım Asema bolam çalacak. Koşkan güne koşa karışın. Başınday Almazbek'te ballarını Almazbek, Bayhanbek'te ballarını tanıştırıp verirsin. Allah'tan elde bile kısa tileklerini versin. Yoldaşıdır, şerri hazır olsun. Her daim kızıllar kolday versin, ömürlerini versin. Zamanımız sıçmasın,
Балдарың ушундай жакшылап туулган күндөрдү өткөрүп, Аллахтан тилегендерин Аллахым тилегин бере берсин. İşleri ilgili bolsun, денсаулыктары чын болсун. Ар дайым кызыр колдоп жүрө берсин балдарымды. Ниеттерин кабыл кылсын Аллахым. Алмазбек баламыздың ақсақал, алышқа болсын. Ата-енесini сыйлаған жақсына жігіттерден болып соңойсын. Енесінің, атасының, апасының жақсылықтары бірге көрсіндер барды. Amin.